tini tang salo korbuk bekhasteni elmara amchayo ketal tipramothani habanok doglam phiogui rejakha abo haikeno ajagabo thangui manjakha korbuk Block Vice President Moltamohon Tripura te Secretary Bishal Deborma te ILEC Hayakeba Education Department ni Chairman Holendro Riang no khoboi joto senkrakni adongrok আজকে আমরা এলমারা যে লোকাল কমিটি যে পাইট অফিস আমরা উদ্বোধন করছি এই উদ্বোধনে সবাই উপস্থিত আছেন আমাদের শিলাছড়ি জোনাল চেয়ারম্যান ini जों Korbuk Sub Division ni anggai ini जों Elmara pos khaika or sini party office ketal bodon khlaika ojago onek din khore जों or party office goi dui tokani ge lukurogo prai no khoirani injak o jaga khlainai khlaiya party office oboni bagi tini যখন বড় মিয়াও ডিসিশন নাখা যে जों party office khlainai ini जों no sarka keno जों tabu party office upadot khaibeka jago Elmara bazaro mia sini bagai belai special day mia wa zonal chairman goroka pawa 8ta bisino toyi sini gorom ganang Gopal Tripura bo tabu ketal sini zonal chairman oro 8ta bisino toyi te sini oro phaimanjak phaijak sini Korbuk Sub Division ni sini vice president sini Moltamohon Tripura sar bo phaijak te o jaga phaimanjak phaijak sini education edisini torni highest ni chairman bo phaiso phaijak Holen Riang ge tabo te sini block committee ni sini member bobo sini Molin Jamatia sar bobo oro sumai basar phaiso phaijak thawi chung kok oro no mathangnai bobo gra ayulok tu Greater Tripura Land dati no mantu hambai